druga strana, i вие сите заслужувате пофалба. Зашто, еве, од отец од сега разбирам дека после 26 години за прв пат во Дембичиса доаѓа архиерей. Ама доаѓа како торикуа. Која ги видов колите са бале, која доаѓа, наистина се почувствува дури посрамен. Заради мене толку луѓе се собираат во црквата. Фала му на Бога не заради мене, свесен сум тоа, туку заради Господ. И така и доличи и приличи сите да се собираме заради Господ. Затоа, што побрзо да изградиме црквата, да не биде место каде ќе се собираме многу поредовно. Не на 26 години да ви доаѓа епископ, туку да ви доаѓа многу често. Ви кажам, се сеќавам на еден вицај, така да го речам. Му се допаднало на некој епископ, така добро го причекувале како сега, со ручеци, со салати, и почнал често да доаѓа во тоа место. И им досадило веќе на овие одборниците и трошеќе, тоа сепак и рекле на попот му вела, што да правиме сега, како да овој владика поредко да доаѓа. И тој вели, јас ќе ви кажам, 3 дена пост ќе прогласиме. И доаѓа владиката и му вела, владико, нема ручек денес, пост прогласите. И владиката налутен си взел колата, тогаш кој со коњи оделе и се од коњи се вратил дома и попот им вели на одборниците и на сите. Нели ви реков, овој род се гони само со пост и со молитва. Така, мене радост ми е, што ме гледам навистина во толкав број, исполнето ми е и срцето. Мала е црквата, меѓутоа наполнета. Тоа е во суштина полнотата на целата црква по целата вселена. Денес, како што знаете, бе и го видовте, го имаме за гостин од Предраг Попович од Србија, кој доста е познат, верувам, кај сите вас преку YouTube каналот, што го има и преку другите интернет канали, секако. Па бидејќи е тука, јас би го замолил од името на сите вас, да ни каже некој поучен збор сега, после завршување во Елена Ручекот, додека го јадиме нешто сладко, еве има, да го слушаме и неговото слово. Јас и отец Предраг ве поканувам и од името на целиот народ ве замолувам да ни кажете некој поучен збор. Благодарам. А да останем да вас болje видим. Нека, пустите. Благодарим njegovom presveštenstvu što me je pozvao. Uvek se najviše radujem kada gledam nova lica zvezda koji gledamo iz daleka. Vi mene vas da gledate, a ja vas eto ponekad imam pravo i uvek mi je drago da vidim duše vaše. A mesto jedne, u stvari duša jednog mesta jeste upravo crkva. I šta nam vredi da imamo i 3 hrama i mnogo veće hramove ako su ti hramovi prazni. I što kaže i mitropolit, suština te crkve jeste da bude puna. Pa kad otesnja, napravit ćemo novu, ili drugu, ili treću. Ja mislim da je došao preporod, duhovni preporod u našem narodu. Kad kažem našem narodu, mislim na svim narodima na Balkanu. I kad kažem na duhovni preporod, ne mislim samo na nas pravoslavne, nego i na muslimane i na katolike. Jer ljudi su dosta dugo živeli bez Boga i samim tim zemlja se isposnila. I nikakav rod ne može da da.
taj rod koji nikne iz tog bezbožničkog vremena je gorak. Plod je gorak. Mal i nikakav. I zato sve ovo što se dešava, ne samo na svetu, ne samo na Balkanu, nego i na svetu, ovi ratovi i ovo sve, jeste u stvari taj gorak plod tog vremena koje smo živjeli bez Boga. I na nama je da to vreme ponovo vratimo, vreme kada je čovek i Bog zajedno hodio ovim svetom. Danas je poseban dan za vas, a i za nas ovde. Meni je mnogo drago što svedočim jednom istorijskom danu, da eto, posle 26 godina ovde dođe mitropolit i da ja eto imam tu čast da sudelujem ovom voskreseniju, ako mogu da kažem tako, na jedan pravi i lep način, da nam je ova sala mala, da nam je crkva onako i ona mala, i radujem se tom blagoslovu koji je mitropolit dao, da napravimo jednu posebnu ubavu crkvu kakvu nema nigde, ali to kakvu nema nigde nije mnogo važno kako je ona po arhitekturi, nego po tome da svi porodično zajedno tu crkvu napunimo, pa da mitropolit na osvećenju kaže ipak smo trebali još veću crkvu dobiti. Da nam i ona otešnja, ne samo ona nego sve ostale. A posebno mi je drago što je ovaj dan Svetog Ignjatija Bogonosca, koji jeste jedan veliki otac, koji nas mnogo toga uči. Jer svi mi za života imamo probleme i tražimo se. I kada se nađemo, idemo prema Bogu i ropćemo često pred naletom raznih vetrova, životnih oluja i pitamo se šta sam ja, oče, Bogu zgrešila pa mi je ovako. I onda se navodi šta nam je sve u životu. Nekom je teško na ovaj način, nekome na onaj, svakome na svoj način. Nečiji krst je mali, nečiji veliki, ali za svakog krst njegov je najteži, najgolemiji. I onda imamo danas jednog Svetog Ignjatija Bogonosca koji je nepravedno optužen i kažnjen smrću zato što veruje u Boga. Što je paradoks. Jer vera u Boga nas ne vodi u smrt, nego nas vodi u život večni. A oni su tebe osudili na smrt. Ako nisi spreman da probaš smrt, koju ćemo svakako da probamo, a pogotovo ako to damo za Hrista, onda ne možemo da imamo život večni. Sveti Ignjatije Bogonoscac, gledajući to tako na taj način, obradovao se. Hrišćani su hteli da ga odgovore, da on ne ode u tu smrt, da pobegne, da ga otmu. Stražari su hteli da ga puste. On ih je molio i preklinio da mu ne uzimaju taj venac i to što on mora da prođe. Taj put nije trajao kratko kao što sad ja dođem iz Srbije, čas ovde za par sati i posle se vratim u jednom danu. Taj put je trajao mesecima koji je on trošio podučavajući ljude i pišući svoje poslanice. Vidite, braći i sestre, taj put Svetog Ignjatija Bogonosca ka tim lavovima, ka toj areni, jeste u stvari put svakog čoveka u životu. Mi svi putujemo ka smrti. Svi. Da li nas čekaju lavovi na kraju, ili nas čeka saobraćajni udes, ili nas čekaju bakterije, šta god da nas čeka, ili starost, ili sama smrt po sebi, svakako moramo umreti. Mi svi idemo tim putem. Idući tim putem, ne trebamo da kukamo što starimo, pa smo ružni, pa smo bolesni. Pa ako nismo, bit ćemo. Ako imam 60 godina pa sam ružan i bolestan, još sam bolji nego što ću sutra biti. Jer sutra ću biti još ružniji, još stariji, još bolesniji. Ali tako to treba da bude. Jer mi ka tome idemo. Sav zakon na svetu se zasniva na jelu, na jedenju. Sve mora da jede nešto da bi došlo do svog. Na kraju nas bakterije jedu,
Mi jedemo hranu, hrana jede svoju hranu, sve se hrani sa nečim. I vidite sad ovo, dok smo tamo služili pod inspiracijom i mitropolitove besede, ja gledam kako mi rasparčavamo telo Hristovo kao što su lavovi rasparčavali telo Svetog Ignatija Bogonosca. Pa onda smo mi pojeli, pa smo onda u putiru izneli narodu i svima dali po parče. Evo ti, evo tebi, evo tebi. Znači to i jedenje Svetog Ignatija od strane lavova, njegova dobrovoljna smrt, u stvari jeste potvrda Hristovog Golgote i Hristovog vaskrsenja. I jeste najveća lekcija svima nama da za života moramo jedni drugima da damo i Gospodu Bogu našem. Znači to što je on uradio jeste Evharistija. Nema veće ljubavi nego dati život za brata svog i to je odgovor na ceo naš život. Zašto smo zajedno? Zašto ima bolesnih među nama? Zašto ima mučnih među nama? Pa da bi mi, voleći njih i pomagajući njima, zadobili spasenje. Da nema sad niko bolestan. Kako bi mi mogli da pokažemo svoje čovekoljublje? Kako da pokažemo da volimo drugog? Vera, ljubav i nada su samo reči dok se ne preliju kroz dela i u praksu i kroz život naš. Zato nam je dato sve to što nam je dato da bi mi, a u ratovima, mnogi naši neprijatelji su se pokazali kao naša najveća braća. A ima jedan proglas koji je Gestapo 1941. godine kad je došao u Beograd zalepio i to su radili svuda gde su Nemci osvajali. Ako neko ima nešto protiv nekog komšije ili primeti nešto da nije u redu, neka dođe u Gestapo da prijavi od toliko do toliko sati. Posle nedelju dana Gestapo izdaje novi proglas. Mole se građani da više ne dolaze, ne prijavljuju druge ljude. Jer su svi krenuli da prijavljuju jedan drugog. To su bili redovi. Komšija, komšiju, brat, brata, otac, sina, sin, oca. Svi jedan drugog da prijave brže bolje. Sad ćeš ti da vidiš. Stigla pravda napokon. Nema tu ljubavi i zato kažem, naš narod je stradao zato što nismo imali ljubavi. A ovako ako stradamo, imamo ljubavi, mi ne stradavamo. Mi vaskrsavamo. I naš put jeste i put Svetog Ignatija Bogonosca. Mi idemo prema našoj smrti svakako. I ako ima bolesti, lečimo se, trudimo se da nam bude bolje, ali u međuvremenu pišemo delima svojim poslanice. I učimo od drugih i učimo druge. To je, braće moja i sestre, suština našega života. I upravo to što sam, eto i ja mali, najmanji od svih vas ovde danas došao, sa mojom braćom, govorimo da smo mi vaseljenska crkva. Ne samo Makedonci će na svoju stranu, Srbi će na svoju stranu. Ne može to tako. Mi smo braća i sestre zajedno i mi se molimo istom Gospodu Bogu. Mi se pričešćujemo istim Bogom. I ovako kako smo danas, tako ćemo sutra da budemo, ako Bog da, i po milosti njegovoj i vaskrsenju i u Carstvu nebeskom. I da nam ne bude to strano, kada vidimo jedni druge tamo. I da se bojimo jedne stvari, da se desi da nismo tamo. I da one koje volimo nisu tamo. I to je životna misija svakoga čoveka. Da sve koje voli privede crkvi, privede Hristu. Zato mi sveštenici čitamo imena i pominjemo i žive i upokojene. Da Gospod po milosti čuje imena njihova i da ih udomi u Carstvu nebeskog gde pravednici počivaju. Dakle, to je suština, a neće Demir Hisar vladiku da izgoni, to sam siguran. Oni se mnogo raduju danas, a i ja sa njima. Zato eto, hteo sam to da podelim ljubavi vašoj, da nam Sveti Ignatije Bogonosac svima bude ikona kroz život. Svima bude svetiljka i da ne ropćemo ako je nešto loše. Spasi Gospod. Samo kažeš, spasi Gospod.
tvoje volja tvoja. Pa mi se volimo da bude volja njegova. A on ima način da svoju volju prikaže, a mi poslije kuhamo, a što Bože tako? Pa jesi rekao da bude volja moja, jel ti hoćeš moja ili tvoja da bude? Ako ćeš moja, onda ćuti i uzmi to što sam ti dao i nosi. A onda čovjek kaže, pa jeste, ali ako ja to uzem da nosim, ja ću onda pre da umrem. Ne, glupko, nego ćeš pre da vaskrsneš. Nego mi to ne gledamo iz tog ugla. A ovde nema većeg smisla nego tu, pored ove crkve gde je liturgija, imamo grobove. Pogled na budućnost. Ali ne naš na njihov, nego njihov na naš. Mi gledamo njih, mi ćemo da idemo tamo, to je činjenica, ali oni gledaju na nas i čekaju to vaskrsenje. Kad će doći? Prvo će mrtvi u Hristu vaskrsnuti, kako kaže Sveti Evanđelje. Dakle, to je suština celog našega života i celog našeg zajedničarenja. Ako vas ovoliko zaista veruje u Gospoda i živi srcem svojim za Gospoda, ovaj grad ima veliku budućnost. Promenit ćete sve grehove vaših otaca, naših otaca. Sve to što su oni živeli bez Boga, vi ćete da promenite. Ono što su dobro radili, vi zadržite. Ono što nisu dobro radili, vi promenite. I naučit ćemo tako svoju decu da i oni menjaju u svom životu ono što je bilo loše kod nas. Ako mi budemo ponavljali greške naših očeva, naša deca će ponavljati naše greške i tako sigurno iz generacije u generaciju idemo u propast umjesto vaskrsenja. Neka ste mi živi, zdravi, Gospod Bog da vas čuva i blagoslovi za vrijeme.